Acara ini disponsori oleh Pemirsa Bali Pemekasnyane Kabupaten Gianyar Tios Mederbe budaya sane luwih taler nyuguhang pekantenan sane ngedautin manah. Satunggilnyane sida kepanggih ring desa adat Belangsinge ingi punika waterfall Belangsinge sane dahat ngedautin manah wisatawan domestik saha taler wisatawan domestik. Risampun pandemi tur tedunyane puatesan krama lokal wiadin mancanegara rauh mangkin ngawit melancaran nuju genah wisata ring Bali. Silih tunggil objek sane ngedautin manah wisatawan inggih punika waterfall Belangsinge sane magenah ring Kabupaten Gianyar Desa Adat Belangsinge. Ring sajroning ngaruruh pekantenan pinih luwih inucap wisatawan nenten muat tanggala sanesue tur genah nyani nampak. Tios nyuguhang pekantenan air terjun miwah kanantis pengunjung taler sida ngambil dokumentasi wiadin foto ring genah-genah sanes sampun kacuma wisang. Very beautiful, and that Ubud was very beautiful, and we wanted to come here to see how nice it was. It's our first time. It's very. And what do you think? It's beautiful. The way the sun is coming on the water, it's heaven. We'll definitely come back to Bali. Ini sangat keren, mantap lah pokoknya. Wisatawan mungkin harus mengunjungi tempat ini. Ya. Terkait dengan harga gimana? Pas lah, cukup Sesuai lah dengan kantong kayak kita ini. Ya. Akan datang ke sini lagi? Ya. pasti. Waterfall Belangsinge kakelola langsung oleh Desa Adat Belangsinge. Tios nyuguhang pekantenan air terjun, desa taler nyagayang petugas lifeguard ring sajroning mastikayang keselamatan pengunjung. Utamanya nih majang wisatawan sane kayun nglangi, sepet prade toyo ageng rauh permangkin saking ulu. Indik arganya nih kekantenang nenten mal, wantah kali dase tali rupiah. Juliana Miwah Mastika Bali TV.